झिन्यपा देयागो इतिहास से सफल दिने सोदा धासा झिन्यपा में फिनिगु वीरता नापनापा सभ्यता न फेबिया जंगो खनिदु इतिहास गर्वे सेयो खसा नेपा देयागु स्वर्णिम काल अतिथाइगु लिच्छवी काल व मल्लकाले संस्कार व सभ्यता यागु अपलहे विस्तार व विकास दुगु खनिदु जोजलपा नेपा च्यानल याचना दिपि सकल सुकुमी भाजुमेज बिन्त दुनुग्लान छेलस्कुस नाचना जी नस्ला साक्य कलाकृति संस्कृति व सभ्यता भेविया चंगु नेपा देया सोनिगले दुनि व पिनी थी नेवा अवस्थित स्थापित ज्या चंगु खनेदु थी नेवा अवस्थी वासना चोपी नेवा तेगु थथहे कथा यागु जीवन हनिगु शैली नख सख व परम्परा खनेदु थके दशित ख खपमी पिनिगु पिस्का जात्रा यमी पिनिगु इन्द्र जात्रा व यले चोपिनिगु बुङ्गदेव जात्रा जौ चिकमिचा थिकाहे दि थंगल जी थौयागु ज्याजय विषयले थौयागु ज्याजले नेपाल देयागु दक्षिणी पुलागु महाविहार स्थापना ज्याजंगु थाबा सक्व देया वज्रयोगिनी देग व गुबाहाय विषय जकाया बचाहगु रिपोर्ट निवेदनागु दु सयादिस हिन्दू धर्मावलम्बी व बौद्ध धर्मावलम्बी पिनिकु आस्थाया मूल ज्यामिजाम देवी वज्रयोगिनी आग्रह अनुसार निर्माण जुगुदे सक्खुदे खदैगु तापुदु सक्खुदे गुकिया त खस भाषा साखु न त्यागुया सोनिगय दुनी ये दे अतिथैगु काठमाडौँ नगर झिन्नेगु किलोमिटर पूर्व उत्तर पाखे अवस्थित ज्याजंगु देख सक्खुदे चीन या तिब्बत या त नेवा देश सधैँ थागु चलन्दु सधैँ या कोसा चंगु वस्ती जुया सक्व थाका नामाङ्करण जुगु ख उल्लेख जुया चंगु दु नापा नापा थोहे सक्व जुया तिब्बत वनेगु परम्परा जुया चंगु ख दासा अबले व्यापारिक केन्द्र या रूपे सक्व नगर विकास जुया चंगु ख सक्खुदे धार्मिक कथा जकमखुकी सांस्कृतिक सामाजिक व सम्पदा अपलहे महत्व जया चंगु देख संकथे बालुगु साकेतु नगर थका नाजागु प्राचीन नेवा बस्ती ख सक्वदे गुकिया त संखरापूर्ण थागु चलन्दु
थो संखथे बालुगुन नगर सक्को नगर या उत्पत्ति नापाछगु किम्बदन्ती न जोरे ज्याचंगु खनिदु थौसिवे खुसा धन्यवा वज्रयोगिनी देवी आग्रह अनुसार गुवाजु जोगदेव वज्राचार्य न कलात्मक व व्यवस्थित रूपे निर्माण याना तगुख मनिशैली महावदान सफुले उल्लेख ज्याचंगुदु गुवाजु जोगदेव न था थासे त्वा फल्चा अस्तमात्रिका व थी त्वाखातया देगा वंगु खन उल्लेख ज्याचंगु खनिदु दोचिका छेदुगु नगर थाका नाजागु सक्को देया सामाजिक संरचना न बेगला कथयागु खनेदु थनया सामाजिक संरचना अनुसार थन गुपुहिटी गुंगु विहार गुंगु त्यप व गुंगु जातीय मनुपी वासेना चंगु थाक सोगुमी फाजुमी जुपी चिकमिचा सुयासना दिगु ख सक्को देया वज्रयोगिनी देगा व गुबाहाय विषयले रिपोर्ट आथो हे जाजले पल्ख दिपावै दिपालिपा पुवंक रिपोर्ट सोया दिफै उकी आयत पल्ख दिपा सोगुमी फाजुमी जुपी थो बचा हागु दिपाली पाहकना चिकमिन्ता लस्कुसदु आधासा सक्को देया वज्रयोगिनी देगा व गुबाहाय विषयता काया पुवंक रिपोर्ट नेवितेना गुदु सयादिस थो सक्को नगरे दुहावनिगु ऐतिहासिक रूप महत्व जाया जंगु पेंगु मु त्वाखातदु म्या मचा दोखा बहु मचा दोखा द्य त्वाखा व शी त्वाखा सक्को नगरे दुहावनिगु मु त्वाखातख सक्को देया विशेषता कथा स्थापित ज्या चंगुदु थो कलात्मक पेंगो त्वाखात आ वया साली नदी वनिगो पाखे टलको त्वाखान स्थापित याना टगो खनेदु
तलको ढखावने वा स्वस्तानी बाखलेन उल्लेख्य नाटगु धार्मिक कथा महत्व जायाचोंगु सालिन दिदु गुकेया त स्थानीय मनोपिन्छ नादी खुशी त्यागुया नादी खुशी माघ महिना दे दशा मेला लागे जीगु चलन दु अन व्रत न चुनेगु चलन खनिदु अथेहे सक्को दिन कोस लु खुशी वो खुशी दु वन्यगु खुशिया संगम या त असोखो खुशी त्यागु चलन दु असोखो खुशीले मोलु त थासा छंगो या गुले लनावनी ताइगु जनविश्वास ताको हिकगु गुया कुए खुशी व गुया दुनी बो अले बुया दथुई लाग सक्को नगर स्थापित जुयाजंगु दु थासा थोहे सक्को नगरे ल्याकु ट्वान दु थन वंगला सीमा तोफिया चंगु लक्ष्मी नारायण या देगदु ल्याकु लागा थौ तक न छगु दबुदु उहु दबली थौ तक न तत्कालीन सकोया जुजु या तरवार जोनीमा बाहेक मेबी था तक न वने मजु तका तया टगुदु सक्को नगर र उत्तर पाखे अवस्थित जुयाचंगुदु वज्र योगिनी देग आपला महत्व जायाचंगु गुबाहा किरात काल चिबे नापाङ गुबाहा कथ नाला तगुदु वी चंगु लो या गुफा थे चंगु बाहा या त महाविहार न त्यागु चलन्दु गुबाहा या त पद्मागिरी धर्मधातु महाविहार तकान सम्बोधन या नातगु खनेदु
मेमेगु बहाबही तथे कलात्मिक मजुसा धार्मिक कथा आपलहे महत्व जाया जंगुदु थ्व गुबहा भारतीय शङ्कराचार्य नेपादेवया बुद्ध धर्मया त खण्डन याए त ये गेल खोपया महाविहार त आपलहे छेटियाना अन्तिमे सकुदे बिजागु ख वज्रयान या नुगो सुठी जुया जंगु गुबहा या त ध्वस्त याए त वेकन थन जंगु तस्कहे महत्वपूर्ण गुफा दुनिचना मन्त्र या बल फर्बीको खडाएको तापुदु Sokumi Pazmezu B, Chikinsa Siasa Diguka, Sokodeya Gubaha, Wabazar Yogini Degaya Bisaele report. Atohe Jazole, Polka Dipaway, Dipalipa Puanka report Sayadifai, Uki, Aita, Polka Dipa. Sokumi Pazmezu B, to Bata Hagago Dipalipa, Hakana Chikpinta Loskusdu. Adhasa, Sokodeya, Bazar Yogini Dega, Ugubaha Bisaita Kaya, Puanka report Nivitana Gudu, Sayadisa. वेकन गुबहा याकुए हिंसा याकी त छत्रपाल या व्यवस्थापन या नाटवंगु खन उल्लेख सुया जंगुदु गुबाहाले थौकने वज्रयोगिनी देवी या कलात्मिक तेगन पलिस्ता या नाटगु खनेदु स्वतः जागु प्यगोडा शैली निर्माण या नाटगु थुगु देगा या लिक्क निता जागु प्यगोडा शैली निर्माण या नाटगु स्वयंभू चैत्य या देगन पलिस्ता या नाटगु खनेदु
थन वज्रयोगिनी देवीया पूजा निया निथ प्यक याना या चंगु खनेदु पूजा नाप नाप सफुत है गुना चलन्दु थ वज्रयोगिनी देवीया उत्पत्ति नाप छगु बाखा न जोरी जुया चंगु खनेदु परापूर्व काले नेपा मण्डले ल जुया चंगु इले सखो देया उत्तर दिशा ज्वालामुखी जुया चंगु तापुदु वहे ज्वालामुखी यागु ध्यान या बले ज्वालामुखी न तारा थे जागु उग्र रूप कागु तापुदु थोहे जुया वज्रयोगिनी देवी या त उग्र तारा न थागु चलन्दु थन वज्रयोगिनी देगया जख जीवा व गदन स्थापना याना तगु खनेदु थासा देगया न्यानी तग गनि गन तया तगु खनेदु 托गं थाल थासा सक्खु बासी त दग्व हात हतियार जना थन थो देग यागु सुरक्षा या नीति उपस्थित जिमा आगु खन उल्लेख स्या जंगुन्दु लिच्छवी कालीन जुजु अंशु वर्मा यम्हिया राजकुमारी भिरकुतिया इहिपा चीनिया जुजु शङ चेङ ग्याम्पो नप थोहे वज्र योगिनी देग दुथासे जुगु ख दाइगुन तापुदु दुई 2072 साल वैशाख 12 गते यागु तप ख्यान थो वज्र योगिनी देग या परिसरे जंगु चिवा व देग यागु यकुहे विनाश यागु खनिदु आ थो वज्र योगिनी देग या पुनर्निर्माण याजा न्याना जंगु खनिदु सोगोमी भाजुमे जुपिनी चिकपिचा सुहाय दिला सको दे या गुबाहा व वज्र योगिनी देग या विषयले रिपोर्ट पालासादु चिकपिचा थौ यागु ज्याजो एका दिलेजी थुगु ज्याजो न्यवा मशिका चिकपिचा प्रत्येक बुधबार बनिशा गुताइले व हाकन प्रसारण शुक्रबार निनिशा निताइले व सोमबार स्टेशिया जिताइले नेपा च्यानल सोया दिफै वहे कथा थुगु ज्याजो चिकपिचा नेपा च्यानल युट्युब न सोया दिफै जो
Tuna katanya chata suzabe niti kwe khane dugu address e sapu taya dita ina biase jazo pake bana wani go uzan fana chana subha